Kāre e kore kua rongo tātou katoa I tētahi kōrero mo te tāhai pahikara, me te aha e hara noiho I te aha. Engari ka pēhea rā o tātou ngākau mena no tētahi tamaiti haua te kau noiho ōna tau te pahikara I tā haingia. Anei a pōtaka maipi. Tūtaki mai kia Malakai Marin, te kau ōna tau. He tamaiti whakamaia, ko ia tētahi o ngā tamaiti tokomaha kei te pāngia e te mate whakatimohia. It was a $2,500 bike and it took us a few months and a few different trusts we applied to before we got granted funding for the bike. The bike was built around his specific needs. Ri te tonu a Malakai ki ngā tamariki katoa, haere aia matana paika motuhake ki te kura, hoi marunga waka mararo tana haere ki te kura I te rangi nei. No te mea kua whanoko hia tōna paika. He came up to me and he said, "Mum, is my bike gone?" And I said, "Yeah," and he goes, "Can you pray?" And I was thinking, okay, I don't know what I'm supposed to say to God about a bike. And I said, "Well, how about you pray? And Mum will repeat your prayer." And so that's what happened. He actually stood there, held my hand and prayed for the return of his stolen bike. Hoi te āhua nei I te whakarongo te atua ki aua inoi. Kāore I rua I muri mai tō mātou uinga, ka kitea te paika. Are you happy? Yes. Are you happy as? Yes. Ko te pāpauri mo te whānau I te rāhoroi I kite, te pahikara I roto I tēnei wāhi o Kirikiriroa, hui anō I te ata tonu nei, I haria te pahikara ki roto I tēnei tari prihimana, ki Kirikiriroa, ki te rāwhiti. Now you can ride to school, eh? That's cool, eh? Yeah. He mea tīmata I runga I te kawa, kua mutu I runga I te reka. Pōtaka maipi, te kare.